Bismillahi, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kutuluğunun yolu degen sabagımızın ikinci kitabı boyunca tuğra yol tapkanlar jana adaşkanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan alıp gelgen dinge mamile kılıuda, din tutuuda, dindi düşünüde adamlar iki türge bölünür. Tuğra yol tapkan akıldılar. İkincisi nadandık karangısıdan çıgalbay adaşkanlar bolup. Emne sebepten birinci tayfa adamlardı tuğra yol tapkan akıldılar dep atadık. Sebebi alar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan alıp gelgen Kur'an menen sünnetті absolut çındık dep bilişet. Bu ekөөsüne karşı kelgen bardık oy, fikir jana joldordu adaşuuçuluk dep bilişet. Vahiy, Kur'an menen sünnet Allah Taala tarabынан jiberilgen nur bolup sanalат. Vahiy emneкен? Nur. Kim jiberiptir? Allah subhanahu taala. Oşonduktan kim dini jolunda oşol vahiy nuruna erçise aladaşpayt. Oşol nurdun artынан жүрүш керек. Aldıga ötüp ketсе, anda anın jolu жарык болбойт. Adaşat. Aldıga ozup ketүүгө julkunbastan nurdun arkasından жүрүш керек. Bunun manisi özünün akılın jana oy pikirin ayat hadisten aldıga koyboyt degeni. Antkeni İslam tarihinde kançadan kança çoğun alımlar özünün akılın Kur'an sünnetten aldıga koygonu sebeptü adaşıp ketişken. Hicradan 130. yılları Irak'tın Kufa şaharından çıkan tüpkü tegi Termiz, Samarkand taraftan bolgon jana İslamdağı en algaçkı adaşkan cemaat Jahmiye firkasını negizlegen Jahım bin Safvan, anın ustazı jana şerigi Ja'd bin Dirham, alardan keyin Basradan çıkıp Mu'tazila firkasını negizlegen Vasil ibn Ata jana anı erçigen Amr bin Ubayd degenler öz doğrunun atağı taşşargan alımdары boluşkan. Bu jerde en algaçkı adaşkan cemaat dep ayrılıp kalıptır. Birok bular en algaçkı emes. Bular ikinci cemaat. En algaçkı adaşkan cemaat biz ötken sabagızda öttük. Alar haricitler, havariciler bolgon. Ali razıyallahu anhunun doğrunda azırdağı kelebis Ali adaştı dep bir ayatı to'g'ri emes tushunib alıp Ali razıyallahu anhuga, Muaviyaga karşı çıkıp ökönü dağı kafir dep jariyalagan havariciler tayfası en algaçkı adaşkan tayfası. Alardan keyinkiler mınavu Jahım bin Safvan, Amr ibn Ubayd, Vasil ibn Ata oşular. Emi adaşkan adamlar hiç kaçan biz adaştık deveyt. Teskerisince biz alımız, ilim jana çındık biz tarafta dep Kur'an sünnetke tuğra erçigenlerdi adaşkanlar dep esetleşen. Allah Taala Kur'an'da özünün adaşkandığın bilbegen, başkalarda adaşkanга çıgargan kişiler jönündө mınday degen. Estağfirullah. Ellezine dalla sa'yuhum fil hayatid dunya ve hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alardın dünyada jasagan işleri büt kata adaşuuçuluk birok özlörün en jakşı iş jasap jatabız dep oylaşat. Makka müşrikleri dağı oşunday ele.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alarga Allah tarafından çındıkты alıp kelse de anı tasdıktagandın orduna Muhammed adaştı. Ata babalarımızın yoludan taydı dep ağa karşı çıkışkan. Ali razıyallahu anhu'a karşı çıkan havariciler dağı Ali adaştı. Biz tuğra yoldabız deşken. Havaricilerden keyin ele tarih sahnasına gelgen Cahmiye sektasının başçısı Cahım bin Safvan jana anın ustazı Cad bin Dirham eki tabeinlerдің arasından çıkan ataklı alim Vahid bin Munabbah'tı adaşkanlıkta ayıptaşkan. Keyin uşul eki alimdi Cahım menen Cad'tı erçigen Mu'tazila cemaatinin alimleri öz doğrunun padişalarının koyun koltuğuna kirip alarda da özlerinin kata ideologiyalarına inandırıp muftilik, kazılık mansapların eğilip alışkandan keyin Ahl-ı Sünna'nın en körünüklü alimi Ahmad ibn Hanbal'dı adaşkan dep türmöge oturuluşkan. Adaşkan tayfalarının bir belgesi uşu. Öz doğrunun sayasatçılarının koyun koltuğuna kirip dağı şu tüz yoldalarına kuğun körgözü. Musulmanlardan adaşusu kövünçe tavhid meselesinde bulur. Tavhid emne? Tavhid bul Allah Taala'nı jalgızdoo degen. Ötken sabakta kelgen İhlas Süresinin 1. ayatın kayradan eske düşürsek. Kul huvallahu ahad. Aytkın al Allah jalgız. Allah Taala'nı jalgızdoo 3 türde, 3 körünüşte bulur. Birinci, Allah'tı jalgız jaratuvçu dep taanu. İkinci, Allah ısım sıfatlarında jalgız, anın zatınday zat yok, anın sıfatınday sıfat, eçkimde jana eş nersede yok, Allah'a eş nerse okşoboyt dep taanu. Üçüncüsü, Allah ibadatка татыктуу жалгыз Кудай деп таануу. Башкача айтканда, Allah'tan başka hiç kim jana hiç nerse ibadat kılууга татыктуу эмес. Жалгыз өзү гана ibadat kılууга татыктуу деп ишенүү. Жалгыздоонун tavhiddin mına uşul 3 türünün birin buzu çoğun şirk bolup sanalır. Meselen bir adam Allah dağı jaratalat, İsa dağı jaratalat dese, жалгыздоонун tavhiddin birinci türün buzgan bolot. Dağı bir kişi balança oğluyadağı Allah saktağanday saktay alat dep, Allah'tın saktooçu degen sıfatına oşol oğluyanı tengese, жалгыздоонун tavhiddin ikinci türün buzgan bolot. Oşon deyle bir musulman pende ibadat sıyınu amallarının birin namazdı bolsun, orozonu bolsun, duanı bolsun Allah'tan başkaga da arnap koysa жалгыздоонун 3. türün buzgan bolot. Ушул мисалдарга окшош бардык жагдайларды жасаган адамдар ширк кылган болот жана анын бардык амалдары күйүп кетет, өзү акыретте тозокко түшөт. Allah сактасын. Şirk amalı öte kooптуу jana jaşыруун болгондуктан Allah Taala andan özünün paygambarların dağı eskertip mınday dedi. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. O Muhammed, sağa, jana sağa çeyin ötken bardık paygambarlarga uşunday vahiy kılındı, eğer şirk kılsan amaldarın küyüp ketet, jana soğuptan kurcala kalganlardan bolosun dep. Kur'an'ın öte köp ayatlarında
Allah Taala özünün pendelerin jeke özüne gana ibadat kılууга buyurgan. Alardan biri Bakara Suresi'nin 21. ayatı. Mümkünçülüğüңөр bolsa jattap koygula. Allah Taala alayatta mınday degen. Ya eyyuhan nas u'budu rabbakumullazi halaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a ve anzala minas-samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. O adamlar sizlerdi, jana sizlerde murunku insandardı jaratkan Rabbiňerge gana ibadat kılgıla. Oşonda takva bolsoňor ajab emes. Al sizlerge jerdi töşök, asmandy üy kılıp berdi, jana asmandan su düşürüp, anı menen sizlerge rızkı bolgon ar türkün mömölörde çıgardı. Emi uşunu bilip durup Allah'a başkalardı teňebegile jana şerik kılbagıla. Jer betindegi insaniyat ar kanday kudaylarga ibadat kılışat. Masalan Hristiyanlar İsa'nı kuday deşet da. Teňirçiler menen kebir musulman sufi taypalary özlerinin uluktarın, oğliyalarının arbaktarına sığınganlar bar. Birok İsa'dagy oğliyaların arbaktary dagy eş nerse jarata albay turgan alsız pendeler. Oşonduktan alar ibadat kılууga tatykduu emes. Kança alardy kuday degeni menen, kança alardy asmandarga kökölötüp maktagany menen alar kim jarata albay turgan alsız pende. Oşonduktan alar ibadat kılууga tatykduu emes, arzybayt ibadatka. Allah Taala bolsa jogordagy ayatda çыныгы Kudayda jaratуучулук, al-Halik degen sıfat boluşu kerekdigin bayandap, jaratkan Rabbiňerge gana ibadat kılgıla dep jatat. Demek, sıyınууга tatykdуу boluş üçin Kudayda emne boluş kerek eken? Al-Halik, jaratуучулук degen sıfat boluş kerek. Akıllı adamga uşul dalil jetişdi. Oşondo takva bolsoňor ajab emes deyt Allah subhanahu taala. Bunun manisi jaratkandan jeke özüne ibadat kılbay, aga koşup İsa'ga da arbaktarga da sıyına bergen insanlarda takva bolboyt degen. Dagı bir manisi Allah'tın özüne sıyınganlar anın azap tozogunan kutulat, aga şerik koşkondor azabынан saktana albayt. Takvası bolbogon, je şirkten özün saktabagan adam tozok otunan kutulbayt, jana beyişke de kire albayt degende bildiret. Ayattın akırında Allah subhanahu taala Allah siler üçün jerdi töşök kıldı, asmandı üy kılıp berdi, jana asmandan su düşürüp anı menen silerge rızkı bolgon her türkün mömölörde çıgardı deydi. Adam balası jer üstünde jaşaganda gana töşökte oturganday jırgap jaşay alat. Eger bir insan dengizde, çoğun kemelerde iştep bir neçe ay su betinde jaşasa, oşondoy tiricilik kılgandar bar. Bir kança kündör, aylap dengizlerde jaşayt. Oşondoy adamlar rahat emne ekenin bilbeyt alar. Çыныгы rahat emne ekenin bilbeyt. Jerdi sagınat. Jerge kusa bolat. Allah Taala insaniyet üçün asmanda tam kıldı. Jerdi töşök kıldı, asmanda tam kıldı. Tam emne? Tam bul başpanek. Rahat jaşoo üçün jer, bekapar jaşoo üçün tam. Bul ekөөteň Allah'tın çoğ nematı. Birok astыңda töşөгüň, üstüňde tamyň bolgony menen kursak açka bolsa, nan tamagaş jok bolsa, anda nemat
толық болбай қалады. Кемтік немет болып қалады. Аллах Таала пенделеріне райымдуу болгондуктан асмандағы бұлыттардан су, жамгыр түшүрүп, аны менен ар түркүн дан-данектерди, жер жемиштерди, мөмө жемиштерди бизге ырыскы катары чыгарып берди. Ушунун баарын ким жасады? Аллах жасады. Иса же болбосо кайсыдыр бир улуктардын арбактары жасаган жок. Аллах айтат: эми ушуну билип туруп, Аллахка башкаларды тең кылбагыла, шерик кылбагыла, Аллахка да сыйынып, башкаларга да сыйынбагыла дейт. Эми Аллахты кантип тааныбыз? Аллахка туура сыйыныш үчүн көп дүйнө элдеринин бардыгы, көпчүлүгү мусулманмын дегендер Аллахка сыйынат, өзүнө сыйынам дейт. Бирок Аллахка туура сыйынуу үчүн аны тааныш керек да. Аллахты таанып билиш керек. Аллахты кантип тааныбыз биз? Бизди курчап турган ааламдар физика жана метафизикадан турат. Физика бул табият дүйнөсү. Метафизика бул табияттан сырткары дүйнө. Илимге грек тилинен кабыл алынган метафизика сөзүн орустар то, что после физики деп которуптур. Араб тилинде болсо ма ба'да табиа деп айтылат. Атактуу Аристотелдин метафизика деген философиялык чыгармасы араб тилине которулгандан кийин ислам дүйнөсүндөгү көптөгөн алымдар ошол китепте айтылган пикирлер менен ооруп калган жана илим адамдарынын арасында ким метафизиканы окубаса, ал алым болуп саналбайт деген туура эмес тенденция жаралган. Хижрадан 8-кылымдарда Багдадта халифа Мамун деген халиф Байтул Хикма деген данышмандык үйү деген эң биринчи илимдер академиясын курат. Ошол жерге бүт дүйнөнүн илимдерин жыйнап келгиле дейт. Адамдар, мусулмандар Кытайга, Индияга, Персияга, Грецияга, башка илим очокторуна, илим маданият очокторуна саякат кылышып, ал жактардан китептерди алып келип, кошо котормочуларды да алып келип, Багдад не болот? Багдадта илим очогу болот дагы, дүйнөнүн илими которулат араб тилине. Ошо дүйнөнүн илиминин катарында философиялар дагы которулат. Аристотелдин китептери дагы ошол молда алынып келинет. Анан араб тилине которула баштайт. Ошондо мусулман алымдары жанагы арабча котормону окуп туруп, Аристотелдин философиясынан аябай таасирленип, анын ошо Мабада табиа деген китебине, метафизика деген китебине ушунчалык таасирленишет. Ким Аристотелдин ошол китебин окубаса, ал алым эмес деген тенденция пайда болуп калат ислам дүйнөсүндө. Ошентип Греция жана Италиянын байыркы антик доорунун Аристотел баш болгон философтору, Аристотел башка эмес, ал өзү Платон, Сократ дегендердин шагирттери болгон. Бирок ошонун китеби негиз болуп калгандыктан жанагы мусулман дүйнөсүнүн кебир акыйдасынын бузулганына, кебир алымдарынын акыйдасынын бузулганына ошол Аристотелдин китеби себеп болгондуктан ошо Аристотел баш болгон деп айтылып атат. Философтор жаратканды өздөрүнүн акылы менен таанышкан. Алар Аллахты таанышкан, бирок кандай таанышкан? Өзүнүн акылы менен таанышкан. Жана Аллахтын заты, сыпаты жөнүндө ар кандай азгыруучу ойлорду айтышкан. Ошо акылы менен ойлоп туруп, эмнени туура деп эсептесе, ошону айта берген. Чынында Аллахты жана анын сыпаттарын акыл призмасы аркылуу таануу инсанды адашууга жетелейт. Анткени Аллах Таала инсанга акылды эмне үчүн берди? Табият жөнүндө гана пикир кылуу үчүн берген.
fizika jönünde gana pikir kılуу üçün bergen akıldı. Tabiat bolsa Allah jaratkan nerse. Allah'ты tuğra tanığı üçün anın özü jaratkan özü jönünde pikir kılınbaydı. Allah'ты tuğra tanığı üçün anın özü jönünde pikir kılsak tanıyalbayız. Allah'tın özü jönünde. Biz Allah jaratkan nerseler jönünde pikir kılış üçün bizge Allah Taala akıldı bergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Tefekkeru fil halk. Allah jaratkan nerseler jönünde kança oylonsoňor, akılыңарды kança işletseňer işlete berile. Tefekkeru fil halk ve la tefekkeru fil halik. Allah jönünde akılыңарды işletmegile. Allah jönünde, Allah'tın zatı jönünde, Allah'tın sıfatı jönünde akıl pikiriňerdi işletmegile diýdi. Fa innehu la tuhitu bihil fikrah. Allah'tı akıldar pikirler kamtı albaydı. Oşonduktan akılыңарды Allah jönünde pikir kılbaysıňar dagı Allah jaratkan nerse jönünde kança pikir kılsaňar kıla bergile degen. Adamdın pikiri kamtı ala turgan, bizdin oy çağıtыбыз elestete ala turgan, sürette ala turgan nerseler fizika dep atalsa, akılыбыз kamtı albay turgan nerseler metafizika dep atalat. Şunu mınal nerseni bilip alış zarıl. Sebebi her bir nerseni, her bir meseleni bunday en negizgi toçkası bolup da bizdin kiyinki ala turgan, düşüne turgan nerseleribizden tayanış toçkalardan biri uşul. Allah bizge akıldı emni üçün berdi. İnsanga Allah akıldı emni üçün berdi. Özü jaratkan nerseler jönünde oylanış üçün berdi. Allah jaratkan nerseler jönünde fikir, tafakkur kılış üçün berdi. Allah özü jönünde pikir kılış üçün bergen jok. Oşon üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytyp atat, akılыңарды Allah'tın özüne işletpegile diýip da, Halik jönünde jaratuvçu kanday boldu eken dep pikir kılbagıla. Jaratuvçu jaratkan nerseler jönünde pikir kılabergile. Bunda çykganda fizika jönünde pikir kılabergile, metafizika jönünde bunday fizikadan narjaktagı gayip nerseler jönünde pikir kılbagıla diýip atat. Fizika ilimin adam akılı menen bilet. Metafizika ilimin emne menen bilebiz? Bul vahiy arkılуу gana bilinet. Gayip dünyösü metafizika vahiy menen gana bilinet. Antkeni Allah subhanahu wa ta'ala alimul gaybi ve şehade. Gayipti dağı, şahadanı dağı, körüngöndü dağı, körünbögöndü dağı Allah subhanahu wa ta'ala bilet dağı özü kavar beret. Oşol vahiy arkılуу biz bilip alabız. Vahiy emne? Vahiy bul Allah'tın ilimi. Allah Taala fizikanındağı, metafizikanındağı bardık iliminen kavardar zat. Allah'tan kelgen vahiy arkılуу gana biline turgan metafizikanın dağı bir atalışı gayip ilimi dep aytılат. Kur'anda Allah Taala aytkan, Estağfirullah, Kul la ya'lemu men fis semavati vel ardil gayba illallah. O Muhammed aytkan, gayipti asmandar jana jerdegi hiç kim bilbeyt, bir gana Allah bilet. Allah Taala'nın özü dağı insaniyattın iliminin gayip bolgan zat. Allah bizdin ilimibizden narjaktağı, bizdin akılыбызdan narjaktağı. Düşünüňerби? Akılыбыз, ilimimiz, oy pikirimiz, fantaziyabız Allah'ты kamtı albayt da. Allah gayip. Oşonduktan oşo özü jönünde özü gana kabar berse anan tanıyabız biz Allah. Allah Taala aytat: "İnnellezîne yahşawna rabbahum bil gaybi lahum mağfiratun ve ecrun kebir." Kayıptagı, körünbögön Rabbisinden korkkan adamlarga keçirim jana çoң sowaplar bar deydi. Allah özünü kayıptagı dep atat da. Bizdin körünbögön, bilinbegen, akılыбыз kamtый albagan Rabbisinden korkkan adamlarga keçirim bar. Oşentip Allah Taala bizdin ilimimizden gayip bolgonu sebepti
жана анын өзүн, затын жана сыпаттарын өз алдынча билүүгө биздин акылыбыз жетпегени себептүү, же болбосо акыл, пикир жана ой чабыттарыбыз Аллахты камтый албаганы себептүү биз Аллахты бир гана вахий кабарлары, башкача айтканда Аллахтын өзү үйрөткөн илим менен гана тааный алабыз. Тема кандай аталды эле? Аллахты кантип тааныйбыз деп аталды эле. Ошого жооп алдыкпы? Биз Аллахты өзүбүздүн акылыбыз менен тааныбайбыз. Аллахты вахий аркылуу тааныйбыз. Вахий каяктан келет? Аллахты өзүдөн келет. Мындайча айтканда, Аллах бизге өзүн өзү таанытат. Куранда мен мындаймын деп айтат. Менин мындай атым бар дейт. Менин мындай сыпатым бар дейт. Аллахтын элчиси айтат, Аллах мындай, Аллах дегендей деп айтат. Ошол гайып илми менен гана биз Аллахты тааныйбыз. Аристотель эмне кылган эле? Аристотельге вахий келген эмес, ал өзүнүн акылы менен тааныган да. Аллах андай, Аллах мындай, Аллах аламдын ичинде да эмес, сыртында да эмес деп Аристотельдин пикири болгон бул нерсе Аллах жөнүндө. Ошол эле нерсени кийин кээ бир жанагы исламдагы фиркалар, акыйдалар ошону кабыл алып туруп өздөрүнө азыр ислами акыйда кылып дүйнөгө берип атышат. Бул өзү түпкүлүгүндө кимдики? Аристотельдин Аллах жөнүндөгү пикирлери. Азыркы күнгө келип ислам алымдарынын пикирлерине айланып кетти. Вахий бул вахийди Куран, сүннөт деп койсок болот. Куран жана сахих сүннөттөр. Вахий кабарлары Аллах жөнүндө эмне деген. Демек биз Аллахты кантип тааныйбыз дегенде Аллахты вахий аркылуу тааныйбыз дедик, э? Вахий бул Куран менен сүннөт экен. Куран менен сүннөттө Аллах жөнүндө эмне деп айтылган? Эми ушул маселеге токтолобуз. Курандын Ихлас сүрөсүндө Аллах Таала өзүн бизге мындайча таанытат. Ихлас сүрөсү тавхиддин чоң бөлүгүнөн бири бул. Аллах Субхана Таала айтат: "Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, ва лам юлад, ва лам якуллаху куфуан ахад." Айт, о Мухаммад, Аллах жалгыз, Аллах самад, беймуктаж, ал туубаган жана туулбаган, жана ага эч ким тең эмес. Бул аяттарда Аллах Таала бизге өзүнүн 5 сыпатын таанытып жатат. Аллах өзү вахий аркылуу бизге өзүнүн 5 сыпатын таанытып жатат. Биринчиси ахадият. Ахадият дегени бир жана жалгыз деген. Экинчиси самадиятты таанытып атат. Бул беймуктаж болуу. Үчүнчүсү туубаган дегенди таанытып атат. Бунун мааниси Аллах эч кимдин атасы дагы эмес, энеси дагы эмес. Төртүнчүсү туулбаган. Аллах эч кимдин баласы эмес. Бешинчиси анын теңи жана окшошу жок. Валам якун лаху куфуан ахад. Аллахка тең жок. Ошол акыркы 5-чи сыпаты жөнүндө дагы бир аятта лайса камислихи шайун, ага эч нерсе окшобойт деп келет. Демек, Аллах Таалага эч нерсе окшобойт экен, жаратылгандардын макулук деп айтылат. Ошол макулуктардын эч бири Аллахка эч бир нерседе окшош эмес. Аллахтын затына окшогон зат жок, Аллахтын сыпатына окшогон сыпат жок, пейлине окшогон пейл жок. Эми биз ошол эч нерсеге окшобогон Аллах Тааланын сыпаттарын, затын Куран аркылуу, сахих хадистер аркылуу, сахабалар жана алардын шагирттери үйрөткөн илимдер аркылуу өзүбүздөн эч нерсе кошпостон үйрөнө баштайбыз. Түшүндүңөрбү? Куран аркылуу, хадистер, сахабалардын сөздөрү, алардын шагирттери, табийиндер, таба табийиндердин сөздөрү аркылуу үйрөнөбүз, өзүбүздөн эч нерсе кошпойбуз. Дагы паланча мындай деди деген сөз бул жерде ашча болуп калат да. Өзүбүздөн кошпойбуз.
Biz bolgonu Allah jönündögi Kur'an aytabız. Kur'an ayetlарын, Allah jönündögi hadisтерди, Allah jönündögi sahabaların aytkandарын, Allah'ın şagirdlerinin aytkandарын aytabız. İslam tarihinde jaralgan adaşkan taypalardын köbü Allah'ты tanıbagandan ulam adaşıp ketken birinci. Je tuğra emes tanıgandan ulam adaşıp ketken, je bolboso Kur'anda kelgen Allah'tın sıfatların akıllı kötөрбөгөнү себептүү четке каккандан улам adaşıp ketişken. Özdörü gana adaşpastan arkalarынан milyondogon, milyarddagan adamlardağı koşo adaştırıp ketişken. Allah bizde oşondoy adaşууdan saklasın. Emi Allah subhanahu wa ta'ala'nın sıfatların tanışa başlayı sıfatları menen dagı ele oşol janaga aytkanday Kur'an ayattары аркылуу tanışabыз, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri arkылуу tanışabız. Bardıq musulmanlar Allah'tın ululuğun moyunga alat. Allah'tın ululuğun moyunga albagan musulman yok. Allah ulu degendegi ulu degen söz Araptardın uluun degen sözünden alıngan. Qarala, Kırgızdın ulu degen sözü Araptın ulu degen sözünden alıngan. Ulu. Akida iliminde uluullah, Allah'tın ululuğu degen tema var. Uluullah degen tema var. Ulu sözünün sözlükteki manisi jogoru, biyik degendi düşündürет. Al эми el arasındagı koldonuuda bunu istilah dep koyot. İlimde el arasında koldonuuda iki manisi var. Ulu degen sözdün bir nersenin özünün biyiktigi, ikincisi anın darajasının biyiktigi. Bu kaymana manidegi. İkincisi tüzmani bir nersenin özünün biyiktigi. Biz Allah ulu degende anın özünün zatının biyiktigin dağı düşünöbüz, darajasının biyiktigin dağı düşünöbüz. Al-Maani degen Arap dilinin sözlüğü var. Oşonda uluvu şey'i arfa'uhu, bir nersenin ululuğu anın en biyikte ekenin bildiret dep aytılат. Arap dilindeki sözlükte. Emi adam attuğunun, dünyadagi adam attuğunun bardığı biyiktik degende daroo ele asmanda elesetет. Biyiktik degende ele elesigen ne kelet? Asman kelet. Oşonduktan Kur'an jana hadislerde kelgen Allah asmanda degen sözdü tafsirci alımlar Allah asman telosunun içinde dep emes, asmandan da biyik. 7 kavat asmandardın üstünde dep düşündürüşken. Allahu fissama, Allah asmanda degeni Allah asmanın içinde degen emes. Allah asmandardın üstünde degen. Emi uşul nerselerde Allah'tın ululuğu dep atabız, Allah'tın biyiktigi dep atabız. Kur'an emne degen uşul jönündө? Allah'tın ululuğuna Kur'an'dan bir kança daliller var. Kur'an ayatlarına. Mümkünçülüğüңөр bolsa bul ayattарды жаттап алгыла. Арабчасын жаттап алсаңар дагы мына ушул сүрө, ушул аят деп жаттап алып отурбу мына. Таха сүрөсүнүн 4-аят. Оңой эле. Таха сүрөсүнүн 4-аят. Мында эмне деп атат? Алла субхана таала Ар-Рахман алал аршистава. Райымду Аллах арштын үстүнө көтөрүлдү деп атат. Arş emne? Arş bul Allah Taala jaratkan nerselerden en çoğu. 7 kavat asmandardın üstünde kursi degen var. Kursinin üstünde arş degen var. Arş Allah bolsa arştın üstünde. Bul ayatlardın, hadislerinin manası. Emi bul ayattagı istiva kıldı degen sözdü tafsirçilerden imamı, tafsirçiler köp ötkende. Oşolordun en imamı İmamul Mufassirin deyt, İmam Tabari, Abu Jafar Tabari biyik boldu jana kötörüldü dep düşündürgөн. Wa qawluhu Ar-Rahman alal arshi istawa yaqulu ta'ala zikruhu Ar-Rahmanu ala arshihi irtafa'a wa ala dep Arapçası. İrtafa'a wa ala. Özünün arşından biyik boldu, özünün arşına kötörüldü dep İmam Tabari
Bunu aytып өтөт да. Анан паланча ушундай деди деп сөз чыкканы туура эмес. İmam Tabari ушундай деп айтып атат. Ahli sünnet alımları Kur'an'da kelgen Allah'tın sıfatlarını okuganda anın kandayılığın elestetpeş gerek, jana başka nerselerden sıfatına okşotpoşu gerek degen. Allah'tın büyüklüğü kanday dese, anı özünün ululuğuna jaraşa büyüklüğü. Başka nerselerge okşotpoşu gerek. İmam Bukhari'nin ustazı bolgon Nuaym ibn Hammad degen. Oşol kişi aytkan: "Men şabbahallaha bi halqihi faqad kafar." Kim Allah'tı özünün mahluklarından birine okşasa kafir bolat. "Ve men cahada ma vasafallahu bihi nafsuhu faqad kafar." Emi monetanın ikinci tarafı, birinci tarafı kaysı? Kim Allah'tı mahlukka okşatsa kafir bolat. İkinci tarafı, kim Allah Kur'an'da özünü sıfatlagan nerseni chetke kaksa da kafir bolat. Kur'an'da Allah emne dese, yok андай emes dese kafir bolat. Kur'an'da Allah subhanahu Allah alal arş istava dedi mi? Arştan büyük dedi mi? Yok андай emes dese kafir bolat. Anan Allah Taala makul, Allah büyük boldu dese birok falanday nersege okşop büyük boldu dese de kafir bolat. Okşatkan bolup kalat. Okşotpoş gerek de Allah'tın büyük bolgonun dağı başkasındağı sıfatın okşotpoş gerek. Demek Nuaym bin Hammad'ın sözünü aytıp atабыз, dağı öz-özden emes, ayttık biz. Oşo öz-özden eç nerse koşpoyuz. Jogorudagı ayatта Allah'tın büyüklüğü, ululuğu aytılıp jatабы, demek anı chetke kakpaş gerek. Oşol ele malda Allah'tın büyüklüğün elestetpeş gerek. Jana başka nersenin büyüklüğüne, başka nersenin kötörülgönüne okşotposton emne dеш gerek? Allah özünün gana ululuğuna jaraşa kötörüldü, büyük boldu. Anın kanday bolgonun biz bilbeybiz deşiz gerek. Kur'an'da Allah Taala'nın büyükte ekenine, ululuğuna köptөгөн daliller var. Baştayız. Fatir suresi 10. ayet. Fatir suresi 10. ayet. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yarfa'uhu. Taza, pakize sözdür, dua, zikirler anın özüne kötörülöt, Allah'a kötörülöt. Sahih amaldıdağı Allah özüne kötörüp alat. Bu ayatdağı Allah'a kötörülöt, Allah özüne kötörüp alat degen sözdür, Allah'tın büyükte ekenin, asmanlardan da büyük arşının üstünde ekenin bilgizet. Ekinci, İsa aleyhisselam azır kayakta degen surowgo özün musulmanmın, ahli sünnadamın degen eseptegen her bir adam asmanda dep жооп берет. Antkeni tarihta Yahudiler anı öldürүүгө kamınıp jatkanda Allah Taala İsa'nı kichine ölümgө, uykuga kiripter kılgan. Anan özüne kötörüp ketken. Bul okuya Kur'an'dagı Ali İmran suresinin 55. ayatında mındayça bayandalgan. İz qalallahu ya İsa inni mutavaffika ve rafi'uka ileyye. Allah aytdı, o İsa men seni uyku ölümü menen öldürüp anan özüme kötörüp alamın deydi. Ahmadiler degenler var. Ahmadiler degen sekta var. Oşolar aytat İsa asmanda emes deydi. İsa ölgön deydi. İsa ölgön deşet. Kana dalilin dese mına Kur'an'dan aytып atpayбы, o İsa men seni öldürüp, mına kaşan için okuvasaňar, men seni öldürüp, inni mutavaffika, men seni vafat kıldırıp, öldürüp, rafi'uka ilayya özüme aldım deydi Allah Taala. Mına uşul jerde aytat, mına Allah men seni öldürüp dep atat go deydi. Emi bul öldürüp degen sözdü tafsirde kanday? Ölüm iki türlü ölüm var. Kiçineke ölüm var, çoğun ölüm var. Uyku kiçineke ölüm. Hadislerde gelir. Adam uktaganda ruhu çıkıp ketedi. Ruh çıkıp ketedi. Ayattağı var. Adam uktaganda ruh çıkıp ketedi.
ошол руху кайтып келгендер ойгонот, кайтып келбегендер өлгөн болот. Демек уйку эмне экен? Уйку кичинекей өлүм экен. Бул аяттын тафсири ошо. О Иса, ошо маалда Исаны Аллах көтөрүп атканда уйку берген. Уйку кичинекей өлүм менен өлтүрүп туруп, өлтүрдүм деген ошо уйку берип туруп, кичинекей өлүм менен аны көтөрүп кеткен. Каяка? Аллах айтат: "Рафиука илайя", өзүмө көтөрүп алдым деп. Иса каякта азыр? Аллах эмне деп атат? Өзүмө көтөрүп алдым деп. Эми Маарij сүрөсү 3-аят. Аллах Таала айтат: "Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilay". Cebreil perişte, jana başka perişteler Allah'a kötörülüp barışat. Perişteler Allah'a kötörülüp barışat. Sajda suresi 5-ayat. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ileyh. Asmandan жерге чейин бардык ишти Аллах башкарат, кийин ал иштердин жыйынтыгы өзүнө көтөрүлөт. Kimge көтөрүлөт? Аллахка көтөрүлөт. Нахл сүрөсүнүн 50-аят. Яхафуна раббахум мин фауқихим. Периштелер үстүлөрүндөгү Раббисинен коркушат. Мин фауқихим. Өйдө жагындагы, үстүлөрүндөгү, өздөрүнүн бийиктеги Раббисинен коркушат. Мүлк сүрөсүнүн 16-17 аяттар. Аллах Таала айтат: "Аминтум ман фис самаи ан яхсифа бикумул арда фа иза хия тамур ам аминтум ман фис самаи ан юрсила алейкум хасиба фасата'ламуна кайфа назир". Ey капырлар, асмандагы зат силерди жерге жуткуруп жиберүүсүнөн тынчсыңарбы? Капысынан жер чайпалып кетсечи, же болбосо силер асмандагы Аллах үстүңөргө таш учурган катуу шамал жиберишинен амансыңарбы? Таш учурган дегени катуу шамалдар майда таштарды учуруп кетет да. Ошондой катуу шамал жиберишинен силер амансыңарбы? Жакында менин эскертүүм кандай экенин билип аласыңар деген ошол Мүлк сүрөсүндөгү аминтум ман фис сама, асмандагы зат, бул жерде мен деп келет да, асмандагы заттан дегени бул жерде Табари жана башка тафсирчилер асмандагы зат деген бул Аллах деп тафсир кылышкан. Эми Фуссилат сүрөсүнүн 42-аяты Танзилун мин хакимин хамид. Куран жөнүндө болуп атат. Куран данышман, мактоого арзыган Аллах тарабынан түшүрүлгөн. Периштелер, амал салыктар Аллахка көтөрүлөт. Куран Аллахтан түшөт. Куран каяктан келди? Танзилун түштү. Кимден? Мин хакимин хамид, данышман Аллахтан түштү. Бул аяттагы түшүрүлгөн деген сөз дагы Аллахтын бийикте экенин билгизет. Гафир сүрөсү 36-аят. Муса алейхиссалам өзүн Кудай деп эсептеген фараонго барып, сен Кудай эмессиң, чыныгы Кудай асмандагы Аллах дегенде, ал вазири Хаманга мындай буйрук берет. Ва кала фир'аун я Хаман ибни ли сархан лаалли аттаби'ул асбаба as-samawati fattali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kaziba. Haman deydi özünün vazirine. Ilayga ottun jagıp, bışık kıştardı jasap, maga bir biyik munara kurup berginin, oşogo çıgıp, Musa'nın asmandağı Kudayın körse maca emes, men Musa'nı jalgançılardan dep esepteymin dedi. Oşentip Faraon biyik munaraga çıgıp, Kudaydı körbөгөнүмдөн кийин Musa'nın Allah asmanda degen sözün jalganga çıgaram dep uşul sözünü ayttılar. Allah'tın ululuğuna hadislerden dalildir. Ayatlardan mına uşul kança 8 dalil geldi. Emi Allah'tın biyikligine hadislerden dalildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Bukhari'de 7453 hadis eken, Müslim'de 2751 hadis eken,
لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي dedi. Allah halk-halayıktı makuluklardan bardığın yaratkanda özünün aldındağı arştın üstündögü kitabine menin ırayımım açuğumdu jengdi dep жазып koydu. Bul kitap Lavhul Mahfuz bu diye başka Allah'ın özünün has kitabı tafsirçiler arkanda söz aytadi. Birölerim Lavhul Mahfuz aytdı deydi, biröle жоқ ал емес, özünün has bir kitabı deydi. Kanday bolgonda dagı Allah Taala halk-halayıktı jaratkanda, alam düýnü bardığın jaratkanda özünün aldındağı da otat. Arştın üstündögü. Özünün aldındağı arştın üstündögü. Kitap kayakta, kitap arştın üstünde. Kitap kayakta Allah'ın aldında bolup da. Oşol kitapke menin ırayımım açuğumdu jengdi. Men adamlarga köýrek açuğum kelbeyt, köýrek ırayım kılamın degen sözdü oşol kitapke жазды dep otat. Bul birinci hadis. Hadistin kalganını keyinki sabaktan ulantabız. Ve sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.